Żieda qawwija fil-persuni jaħdmu biqlieħ. Tgħid l-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar is-settur tal-impjiegi f'Awwissu. Fil-fatt meta wieħed iqabbel Awwissu tal-2014 ma' Awwissu tal-2013 isib li dawk jaħdmu full-time żdiedu b'5,871. Dan filwaqt li n-nies jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'759. L-ikbar sema żieda fin-nies jaħdmu full-time taħ is-settur privat. Fil-fatt dawk jaħdmu fis-settur privat żdiedu bi 3,793. Dan ifisser li f'pajjiżna hawn iktar minn 120,000 persuna jaħdmu full-time mal-privat. Dan filwaqt li s-settur pubbliku jimpjega 44,000 persuna. Dawk jaħdmu bħala self-employed żdiedu b'411 meta mqabbel ma' Awwissu 2013. Filwaqt li ż-żieda tal-irġiel jaħdmu kienet ta' 2.6%, fost in-nisa ir-rata kienet ta' 5.6%. Żdiedu wkoll l-impjiegi part-time, żieda ta' 7.7% meta wieħed iqabbel Awwissu 2014 ma' Awwissu 2013.